گوتو بیشه که دگل برس شمال هروری پیفدار ریوبرتی گشتو گذارا دهوک دکن برس هروری وارباش تو بخیراتی دست بی که بزانم یک پشتوانین یعنی دهوکی یان حجی کناتا بو ورزش چاوایا گلک سپاس ایوارا هواجی باش بیتن اکید ام همی جاوری سرکفتنا یانا خوینه یانا دایک یانا دهوک الهوین چیا اکید ام پشتوانین و ده پشتوامی پیش بینید کم ده یانا دهوک فایده بیتن زور باشه برای سروری بحث کرتا گشت و گذاری بکن ده روچونا بویرین هوین مزنین ورزشی تایبل پارێزگاها دهۆکێ کو دهۆک یەک پاقشترین پارێزگاش سەر ئاستی عێراقê hatiye diyarîkirin. Ev rêveçûna yariyeka hoya mezin û hatina xelkekê zor hem li Herêma Kurdistanê derveyê dihokê û li navçeyên din jî hatîne li kendav jî welatên kendav jî hatîne. Heta çend sûdeka baş heye ji bo geşt û gozara dihokê aşnabûna wan geştyaran bi cihên geştyariyên dihokê. Ekîd werziş êkiş curên taybet yên geştyariye ku dampêdan cîhanê pêkiriye ku werziş êkiş curên geştyariye we ev hedese jî ekîd hedeseka geleka giring e ku evroke del parêzgeha dihokê ête encam dan ji bilî ku yana dihokê dilê hizareha cemawerê werzişî xweş kiriye evroke dilê bingehên geştyarî jî xweş kiriye û hejmareka baş ya geştyaran qesta parêzgeha dihokê kiriye hem ji kendavê we ji navarast û jêriya Iraqê we ji bajêrên dî yên Kurdistanê qesta parêzgeha dihokê kiriye û otêl û motêl û xaringeh û cihên ve hewandinê li parêzgeha dihokê hemî berheviyên xwe diyar kirîne bu pêşwaziya evan mehvana zêdebarî ku mifay ev mifaye tête wergirtin ekîd dê yarî ête encam dan û îşallah dê yana me yana dihok serkevîtin lê di hindek karvedanê dîyê baş dîv xwe da hêlîtin ew jî şwana ku layenê geştyariye layenê bazirganiye layenê dîsan yê weberhênanê ye we dîsan layenê keltûriye Hirorî mifay jêbînin. De heftiya raborî da bû yaneya ya mijiniyariya di navbera yaneya dihok û qadisiye li Kuwêtê birêveçû. Sedan dihokî ya mijin xelkê Herêma Kurdistanê berê xwe da Kuwêtê ji bo vê çendê ku li wê derê beşdariyê bikin bo temaşakirina yariyê îtir ez bêjim çend rojekan jî maneve yan bijin demekî xweş maneve li Kuwêtê. Xelkê Kuwêtê ya mijin hewlatiyê Kuwêtê hewlatiyê kendav jî hatiye dihokê evro eger hatî bît hejmara wan çend e? تانو که آمار بردسته منینن لی هجماره که هاتی ایشالا پشتی چند تمجمه دی که آمار کویت بردسته مده را گهینین که هجماروان چند بویه لی بس هجماره که باش یا خلکی یا پشتوانا یا گشتیارا افرو که بو دیتنا یاری قصد پارێزگاه ها دهوک کریه و سپاسی و هجماره که کمپانی گشتیاری پارێزگاه ها دهوک کد و دلی و بخوب کار بینن و هندک برنامه تایبت ین گشتیاری یا نافخو ریخ خستینه بو اوان گشتیارا دیسان سپاس بو پارێزگار دهوک که گشتک بو اوان گشتیارا یا بو یانه یا قادسیه ریخ خستیه و جو کو پشتوانیه که هم بو کرت گشت و گذار برینه ناف سروشت جوان پارێزگاه دهوکê و cemawer û yarizanê yanaya qadisî û piştevanê yanaya wana ku ew hejmara evrokel parêzgeha dihokê gelek bi vî geş û hewayê parêzgeha dihokê et keyfxweşin û van dîmenê ciwan dîtin. Ew kîş navçeyên dihokê ne yên geştyarî heng pêşaniya van geştyaran didin ji bo vê çendê serinca wan pê rakêbişin bêjin ha dihok parêzgeheka çenda xweşa geştyariya ji bo vê çendê ku ew vegerin nava welatê xwe di nava navçe û bajêrên xwe da îtir belav bibikin hana xelkê dîke bidin ji bo vê çendê di demên dîke da qesta dihokê bikin. Çên bêjim parêzgeha dihokê hemî
ناوچه که گشتیاریه لی توش زاوی تب درکوی و درباز ببی او جه همی گشتیارینه لی افروکه بحث دیمنن جوانن افروکه ینگ وی گش و هوای پارزگاه دهو که بکم کو نمونه که بینم بو هوا افروکه ایکش خدانت اوتیلا بحث کرد گوت من ویدیو یک السوشال میدیا دید کسی که کنداوی ویدیو بلاف کرد بول سر گش و هوای افروکه پارزگاه دهو که گوتی ایدی نچنه سویسرا ایدی نچنه اوزونگل و طرابزون کرم کن ورنه پارزگاه دهو که او گش و هوای یل پارزگاه دهو که هی زۆر باشە بەڕێز شەماڵ هەرۆری پەیداری ڕێبەبەرەتێ گەشت و گوزارە دهۆکێ کولستۆ دیێمە لە دهۆکێت گەلمەدا بۆ گەلێکی سوپاسین هەر هەبن